Assalamu alaikum dostlar, YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün Жаңы Ноқат мал базарында ұстағандар. Bugün 18 yanvar болып қалды 2023 жылдың. Мен сіздерге сауын үй бағаларды тартып бір шетінен көрсетіп берейін. Сіздер бір қолдап лайктан басып тұрыңыздар туғандар. Подписаться кнопкасын басалықтар басып тұрыңыздар туғандар. Мына үй бағылтат же бағ болған ұқсайды туғандар. Қанша болды кәшім? 100 сұрақ жатыр. 100 сұрақ. Торпақ еркек? Еркек. Қаншасы торпақ әм? 4 же 5 туған дөкөм бітәсі. Сүтті қанша береді әмеге? Білмеймін, мұндан тұр. 3 күн болды туғандар. Жақсы. Мал жерден. Uydu қаншада отасы екен? 110 деп атыр. 110. Торпақ ұрбатшы ө? Еркек пе? Еркек торпақ. Еркек торпақ. Ана, 110 мың сом екен. işlerim. Birinci торпақ ұқсайды, ә? Жаңа açma var. Жаңа açma. Сұрады ө? Қанша сұрады? Hazır 95'e var. 95 мың сұрады тұтағандар. Sütü 5-6 ұқсайды, ә? 3-4 litre sütü var. Жақсы, мұнан тұтағандар. Yok, öte çoğu var bana. Çoğuş. Жаңа açma öte çoğu var. Ay sonunda karnı olan. Çoğuş екен де. Yaş bolayım karma olan. Мұнан тұтағандар. 95 мың сұрады. Gençige bir ok. Sonun. Daha çoğu var. Zor екен тұтағандар. 95 мың сом сұрап отыр. Содаңыз берсін. Мен дағы қанша oldu şulay? Қанша мың? 85 мың. 85 мың сұрап отыр шулай. Торпақ ұрбатшы ө? Еркек торпақ. Toz. Қанша сұрақ қойдыңыз? 75 мың сұрақ. 75 мың. Торпақ ұрбатшы ө? Yok, o torpaq жоқ. Başqa жақта ө? Болды. Başqa жер деген тұғандар. 95 мың сұрап отыр өм. Мал жерде Ол тартты. Қанша додасы екен шыны? 120. 120. Екінші баласы. Екінші баласы екен? Торпақ еркек екен тұғандар. 5 литр сүті бар дейді. 120 мың сом. Сұрады базар екен? Қанша сұрады? 100 мың. Жақсы ма? 100 мың сом сұрады тұтағандар. Мына жерде мощный үйлер бар негізі. Қайсы бау олды да жеткенде? Қайсы бау олды? Сода жеткенде бар дейді. Жуға ө? Қанша болды? 155 мың сом тұғандар жуына. Торпақтары ұрға чікен тұғандар. Мынасы ұрға чікен. Mınası erkeğe ұқсайды. 155 мың сом. Жақсы. Sütler ışınlaydı. Қанша додас? Бұл 100 мың сом екен туғандар. Торпақ ұрбатшы ө? Еркек торпағы мен екен. Мұны қанша додас екен? Қанша екен боласың? Bu aytelek. Sodanı көрелі тұғандар. Қанша desem şuna gel. 100 bin. Bulam 100 bin sandım.
Өте суық болды да тоғандар. Біздің каналға қатталып болғандар қатталып қойыңыздар. Мына қанша болып тұр екен? Қанша болып тұр екен шыл? Жақсы рахмат әже. Torpağım ya kaça dotası ki? 130 bin dolar. 130 bin. Torpaq erkek mi? Erkek. Erkek. Kaçansı torpağım? 3. olarak. Suradı oyga bazı? Kança oldu? 110 bin şeyim var tat. 110 bin son bu. 110 bin son boyunca suradı bir toğanlar. Sol uydu. Torpaq erkek eken. Çoğun uygan bu. Kança suradı ki? 110 bin son. Torpaq ruhaçı mı? Erkek. Tak. Buna boğazı tartın. Oğuz kança suradı? 55 lira oldu. 55 bin son. Tartma falan en bir tartma. Жақын боğaz okşaydı ha? Bunu tartıp aldım. Tartıp aldım sürekli düşürüp. Bunu satı otkan tartıp aldım çenesi var. Gözünüz okşaşakene gözü ver var arkadaşlar. Жаңа açma okşaydı ha? Жаңа açma ketті onlar. Mına жақтан негізі да жақсы үйлер болса да, боğaz үйлер тоғандар. Boğaz үйлер да. Bu qancha qo'y? Өзі 100 мың же жуға бай. Balası. Баласымен 100 мың сом екен. Sır bu. Bunlar yayladan geliyor. Yayladan giyimi bilindi lazım. Sentavrda Ağustos kaçından bilindi tabii. Ortasından minip durup diyor. Arkasından bilse hem ola. Arkasından bizim kendi var. Bundan da almıyor. Urgaçı mı? Torpaq. Urgaçı mı? Erkek. Erkek. 70'ke bala. Bu boğazdan kısırık yok bunun. Yanvarda Allah bilir. Ha, yanvarda bilinette boğaz kısır acayip. 70'ke. Biraz Qayсын? Ne oldu? Özü mü? Kısır mı bu laki? Darkman hem Caylo'dan kelgan. Qanchasi surib sen? 57. 57 mi? Satmayız, mal tutarsan. 57 mi surib bir to'g'ri. Qaysi kanal? Do'stu kanal. Bu g'unojinlari var shunda? Bo'g'ozlari bular. Qaysi kanal? Do'stu kanal. Bo'g'oz bular? Qanchadan bular? Bu qisir bu bo'g'oz ekan. Qanchadan so'radasiz bular? Ekon 130. 130 ming otasizmi? Öko'ni. Öko'ni 130 ming so'm. Dot tutanlar. Biri bo'g'oz, biri qisir ekan. Qancha dodasi aka? Bo'g'ozmi? Bo'g'oz 90 ming so'm. Qancha daysil uydi? 65 ming so'm olib turdi ona shu. Bo'g'oz ekan bu? Bu sapsan qimmatda. Kechki bo'g'oz ekan. Hozir yaxshi yil ko'rinib turibdi. Bo'zak bu. Bo'zak bu. Bo'zakni de berib qo'y. Bu bo'g'oz ekan aka. Ber. Qancha dodasi buni bo'g'ozni? Enasiga qarab yomon so'rayapti. Mana odam xaridor. 47 mingga so'rayapti bir to'g'ri. Bo'g'oz ekan to'yinda qoldi. Qancha ekan bu uy? Ya qancha dodasi? 100 ming so'm. Bo'g'oz ekan-a bu? Bo'g'oz. 100 ming so'm dollar.